kodwa yimina ohloniphekile namhlanje ngoba uthatha isihlalo sakhe wazosibeka la ethendeni bese ezoba yisithameli salona ambizile ukuthi azokhuluma ngokhokho wakhe inkosi uLanga Mbalele. Ngibulise ke uNdlunkulu naye okhona phakathi kwethu amakhosi induna lapha endaweni yaseMtshezi, abanomzane bemizi omama bemizi insizwa nezintombi, abafundisi. Ngizwile ukuthi lokhu kuwumthandazo uxulu nje usevele wamatisa lapha ngolimi lesikholwa ukuthi isitubhu sesipolishiwe sekuyashelela sekulula ukuhamba. Bengazathi angamasayeka asingenise egiyeni lalomkhuleko ngoba khona into ayenzayo lapha ungathi wenza leli vesi elithi uNkulunkulu omisa amakhosi kuphinde kube uyena futhi owasusayo. Kusho ukuthi amakhosi ayisikhungo sikaNkulunkulu asimisile. So ningazinyezi ukuthi ninenkosi yenu nisizwe samaHlubi. Sisazokhuluma ngaso, sikhuluma umlando waso ukuthi ungakanani. Bekukubingelela kwami ukufika kule ndawo. Ngiqhamuka straight from Eastern Cape lapha abanye benu abamaHlubi bakhele khona. Ngase ngicela ngoba namhlanje bekuwusuku lokuthi sihlangana namakhosi ase-Eastern Cape. Sase siyacela ngathi mina amaHlubi anomgubho, amanye wamaHlubi asuka la e-Eastern Cape aya kuloya mgubho. Bengizocela ukuthi mina ngalolu suku ngihloniphe ukubizwa ukuthi ngiye emahlutshini. Waza wangivumela ke usihlalo uKhabazela wayesethi kungamane sonke singayi ngale kodwa sihloniphe isilo samaHlubi uma sibiza imbizo. Angikuchaze lokho kubalekile emlandweni. Enye into eyayixabanisa amakhosi yayithenye inkosi ibiza iJadu. iJadu it's a celebration sezulu ithi biza iJadu bese enye inkosi ifuna ukuveza ukuthi nayo inabantu futhi inamandla bese ngalolu suku lwalenkosi le ibizela iJadu nayo endaweni yayo. Kanti umkhuba wamakhosi kwakuwukuthi naye semisile isilo ukuthi sihlangane emahlutshini. Umthethwa uyamenywa njengenkosi eqhamuka esizweni sabathethwa kanjalo bese sonke siyeke izizwe zethu sizosekela lenkosi ebiza iJadu ngoba ibisisazisile ke ikhishwa isihambeli a messenger to go and report ukuthi ngalolu suku kunalento. Yikho ke ngithi ngiseParliament ngohlelo lakhona ngenxa yokuthi ikomiti enkulu elamakhosi angikwazi ke bese ngiphinde ngibukele phansi uma enye yamakhosi esiwangamele esilwela ukuthi imhlaba yabibuye, izihlalo zabo zibuye, umnotho wabo ubuye, bese ngibukela phansi ukubiza kwakhe umhlangano nomgubho. Kwenzeke kanjalo ngisuka straight from Port Edward njoba ngila ngase ngihlangatshezwa umfowethu okumhlonishwa naye ovela ngale Bupeti obuze nje egroupini yama-members of parliament ukuthi ubani oya emgubheni wamaHlubi. Ngase ngiyamphendula khona lapho wasethi ke ngiyagibela eKapa ekseni ngizobe ngiseThekwini kushaya u10. Nami kushaya u10 exactly ngiseThekwini. Salinda ke sithi thina uNgobese luthini uhlelo ke nasesila aphi lamaHlubi ngoba ngiyazi khona qhamuke Eastern Cape khona qhamuke eShele ubani ohamba ngala ubani usuke eThekwini asithathe ngoba sisuke enkalweni sisaya kwezinye. Wayesethi uloku uyabahlola umthetho waseParliament ke uthi ufaka isicelo uma ufuna ukusekelwa ngosizo insiza kusebenza. Ngithi mina njengoba uSotswebhu ethi faka isicelo kusho ukuthi sisazogaywa singene emgudwini waseParliament. Mina ngilindile lapha ngithi mina izothatha isikhathi
ngithi mina angivuse induna enye ya enkosi esebenza naye ukuthi nduna sisemhlabeni wakho manje njengamanje sibizwa isilo samahlubi ngimthatha nje ngesigubhu khwela ngithi yeke okwenzayo uyibikele futhi inkosi uDubu ukuthi unzwakele ukuthi sifuna ukuphuthuma le uyena ke osekhipha ihashi lakhe ukuthi eze lapha nangu nje umuntu unathi lapha senza khona lokuthi sivuselela amaqhama amakhosi ayenawo kwakunatural kuyimvelo wawungenisa kuusiko oludala ufike umuhlwelwe ufike ungenise emzini oseduze nawo na ufike uzisho ukuthi ubani emva kwalokho bese bekulalisa bese ke bethi nawo amanzi awususe intule enyaweni nawo amanzi phuza ungabuzwa ukuthi uyohamba nini uhlale lapha ngoba uhlwelwe na uzuthi amandla wakabuyi uloku uqhubekile uhlezi ziyalethwa izithebe ke ngaleso sikhathi ukuthi adle lo muntu okuhamba esingamazi ukuthi wakabani uyothe seyichaza ngikhuluma into yamahlubi abayenza kwamthetho njengoba sengikhuluma uyothe seyichazile ukuthi yena ubani ebukhosini obuthize bese kuthiwa hawu la kunjalo kodwa sinethembi ukuthi ungwase ebukhosini ngempela amahlubi ke enza njalo athi kudingiswayo efikele emahlutshini kubhungane lapha eAlcock Spruit ngaseLeeukopo eDannhauser umuloyo umhlaba kufika uDingiswayo akasiyena uDingiswayo ngaleso sikhathi angichezuke ningathi useyachezuka sesengene odabeni ngithi indaba zalaka isitopho ngithi ngishilo kathi usepholishile uqulu uqabhasha manje kuzoputsha nje kuthi kanje indaba yami izofana noBrian ukudla kwamandiya nokudidiyelwa zonke into zakhona kodwa uyothi nawe usuwetshisa usho ukuthi kodwa noma ngingazi umbhako walesi sinkwa kusho igundwane lidlisinkwa ebumnyameni noma ngingamazi umbhali walesi sinkwa kodwa angicabangi ukuthi ukhona ngoba ngikaze ngimbone aphinda athi angicabangi ukuthi nokolweni ukwenza lesi sinkwa ukhona ngoba ngikaze ngubona igundwane ke lelo likhuluma lidla into elingayazi kodwa liyayetshisa liyayizwa nani nanetshisa ke le ndaba yamahlubi sengingenile kuyo ukuthi bambuzo uGodongwane igama kaDingiswayo ke ulithola leli sebuya kwamthetho ukuthi uDingiswayo sebembuza ukuthi ungwase ebukhosini athi yebo bese betlalela ke imvelo iyawalalela amakhosi awuhambe ke uye lapha ubuye ke newundlu amawundlu engonyama sibone ukuthi alizukudla yini ibhubesi uzothatha amaqhwane alo waya kuDingiswayo wabuya nawo isizathu amahlubi njengoba kuthi womthi mkhulu nje baphinde futhi amakhathakhatha bayawahlanganisa ingakho uthola ukuthi abanye benu baphunyelwa yilesi siphiwo sokuba oqa inyanga baxuba imithi kwakusuke kuphiliswa abantu ngaleso sikhathi ingekho iwestern system yemedicine bahlanganisa ke unenxeba lapha kuye uDingiswayo umkhonto njengoba sesiya amalungu omkhonto nje umkhonto ugwaze ekhaya kwamthethwa ezansi lena kwaMbonambi kusukela inkosi uJobe ubaba kaDingiswayo esemdala esebekela ukukhokho lapha yana ahlale othe ilanga amazinya kasekho bayamcubela nenyama ukuze akwazi ukudla kodwa usahleze esihlalweni akalikhiphile igama lokuthi ubani ozobusa insizwa ke zizwakala emagumbini noma emalawi nazo zithi ayi utana ukhuluma noGodongwane elawini uthi awukodwa mina ngibona ukuthi mfowethu ngoba sizalwe esithenjini ngibona ukuthi ubaba nilibambelela uma ubaba ekhothama mina ngibona ukuthi mfowethu ngokuwomdala engathi
ungabusa wena kuba wena ohlala esihlalweni. Lenkulumo kusho ukuthi kwenye indlu lapha esithenjini kuyoba nezinye insizwa zakhona zixoxa lolu limi. Sekucabangela nje kanti yandlula inceku yenkosi lapha uMakhanya eMthethwa usebamba lo musho othi uma ubaba ekhothama mina ngibona ukuthi kube wena. Hayi wavela uthi hayi khona kukhona inkinga lapho labafana bayaganga sebebhunga uyise sebemfune efile esaphila. Akahambe masinyane indaba ayoyibika uthena eyibika waqasuka uJobe wayesethi asenzeni itulo ukuthi sizothe insizweni zami zonke lezi esezingamabhobhodleyana asihlangane nesibayeni bese ke kukhishwa inkomo uhlatshwe kube ijaji njengoba sila namhlanje bese kukhishwa inyama zadliwa ngosiko lakhona ukuthi le idliwa manje engizodliwa kusasa bese nibatshela ukuthi mina ngiyofika kusasa kusho inkosi uJobe ngiyofika kusasa ke sengikhipha umyalo ibashaqe ke indaba labo ukuthi waseshesha ukwenza lokho ebesikubhunga izolo kusho ukuthi vele ubekuhlelile yini kanti cha bese ethi emabuthweni ngiyothi nangikhwifa amathe phansi nina nitshele laba abancane ukuthi bangezi kulela jaji lasesibayeni bahambe baluse imfuyo bayothi bebuya kuzobe kufilela uyaca lapha bese nina amabuthweni bangene ngomkhonto bonke labafana bami laba asebekhulile ngoba angazi yiphi indlu kulezi ebhunge yathini kodwa eyodwa izwakele etho omunye uma ubaba ekhothama ngaleso sizathu abafe bonke. uJobe ke wabulala amadodana akhe waze waswela ozothi nasekhotheme yena njoba naye eseduze ukhothama angabasaba naye azombeka. Ngaleso sikhathi ke kukhona uMawewe ozalwa intombi yakwaNcumane embusweni wakwaNdwandwe ola ekhaya ke wayesethi ke lona ke oweqe uthango okugodongwane uyena yedwa wakwazi ukuthi aphile weqa uthango kanti weqa nawo umkhonto ulapha emzimbeni ungena ehlathini udade wabo ngenxa yokusebenza batholakala khona emanzini bakha amanzi noma benzani wayesembona ukuthi mfowethu nakunjena kwenze njani wathi siyabulawa lapha ekhaya and then wayesethi lalela ke salusohlala la ngizoya mina endlini uthathele okwembathi nokudla bese uhamba uyakude kakhulu ngoba igama lithi lo osurvivile noma ongafanga uzohamba buke bese thatha isihlalo sobukhosi. Ngalokho ke amabutho uzowathuma ukuthi mawahamba amlandele aze ambulala kanti futhi imkhonto yayigcotshiswa ngayo phela imithi lena ekwenza ukuthi umhlabile wangafa kodwa you will slowly surely die kusho ukuthi uyogcina uwofile. Wayesehamba ke bayasho ke abanye ukuthi wadlula nasenkandla waze wafika emahlutshini ke kwamele enze lento bengiyichaza ukuthi zichaze ukuthi ubani wayichaza asamahlubi embona eze namawundlu ephila bathi ke sifuna ukuthatha nje amazipho alamawundlu sixube nemithi ethize silaphe inxeba leli ukuze lingakubulali wasinda kanjalo esindiswa amahlubi udingiswayo engakabi udingiswayo ugodongwane obaleke kwaMthetho. Amahlubi ke asethi ke ayi akuthathekwe isibhuzazana kusho ukuthi enoni leyo inkomo lapha esibayeni kuhlatshwe bese kugujwa ukuhanjelwa umuntu osebukhosini wakwaMthetho.
lo muntu njalo kanti usazoba into ethize ngikhulumisa ukaXulu naye uNgcolosi uBhengu umfundisi phela elokeni yenga ethi nalalani lentshumayelo yakhe ezinye uyibeka kude inkulumo ukuthi yeza nangangibiza nakusasa ngiyothi naningibiza ubuye sophinde siqedele ngaleso sikhathi uzoba mkhulu lo muntu olapha emahlutshini lono ohlengwa ukuthi aphile ensekuyena yedwa kwababa sebethethuthu ukuba badala kwahlatshwa kwaba nejaduko emahlutshini le eDanawusi kwahlatshwa emva kwalokho bahlala isikhashana naku-ke sekufika umlungu ke wayengaziwa ke lapha endaweni zethu uney'nwele ey'lengayo wena wabona uboya lobo buthola embileni itshakaza ukuthi lo akwathiwa no ugibela isilwane esinesivinini bese phatha ugodo isibhamu phela leli ugodo kodwa liyaduma and uma belikhomba kuwo leli godo ome phambi kwawo uyithuka kuba nokuduma kwezulu lithi naliduma izulu bese umuntu ugilikithi phansi lwaze la test lolu godo kuthiwa hayi akubhekise lapha enkomeni ethize naye nenkomo ilahleka phansi ubhekise emntwini nangu umuntu buka abantu bedlala ngokufa phela izulu lezandla leli amahlube azizulu lezandla leli abalibizayo ngokuhlanganisa into ethize bathinta umkhathi ukuze ukwazi ukwehlisa imfuyo nangu umlungu eza nenkinga lapho babe nokwabelana ke nobhungane lomlungu kodwa into yakhe yayifuna ukuya eDelagube Delgoa Bay Maputo Mozambique border today ngenxa ukuthi eMaputo kwakuyisikhumulo semkhumbi esifikelwa abantu abasuka entshonalanga nezwe futhi Europe nama-Arab bafika bamise la bese befuna ukudla okufresh kungaba inyama kungaba yimpondo zendlovu bashintshisane nalokhu nababanako barter trade and then lo mlungu sesinodingiswayo olapha oyaziyo indlela ebheka ngale ngenxa yokuthi kwamthethwa kusezansi nolwandle uzoyazi indlela kwasekuthiwa hayi dingiswayo na umbiko ofikayo kusho uBhungane ukuthi usekhothema uJobe njengenkosi yakwamthetho kusho ukuthi sekuphephile ukuthi ungabuyela ekhaya kodwa ubuntu bethu lo mlungu ofikile la sicela ukuthi kube wena omthathayo ufike uhambe naye ufike umkhombe indlela umbeke lapha efuna ukuya khona bese wehlela ekhaya ubuntu bethu lobo singabantu abakhile lapha umuntu ongamshiyi uyamngenisa alale uphinde uhambe naye awubali ukuthi hey i-timetable yami ayivumeli njoba wena kanti uyohamba nini ithi into yakho ufike kanjani lapha la wena boyapi uyamukelwa asimbuzanga ipast inspection ukuthi ubukhamba ngakuphi siyamngenisa suthi sasingama BNB singama lodge singama hotel imizi yethu ngaleso sikhathi buka basebenzana belo sekuyinto yokuhweba iBB iBNB phela namahotela bathatha ubuntu bethu ebesibenza ngaphandle kwenkokhelo sivina this currency of humanity ubuntu bethu ongeke uyithenge endawo bathi bona fanele ukuthenge ukulaliswa uphuziswa amanzi ukuthenge uthenge uqamela la uzobuqamele khona angithi uyabona ngikhanda isithombe ukulahleka kwezinto zilahleke kanjani wena usuthi business namhlanje khona into ezilahlekile lezo zinto lento yokuthenga ukulala uthenga umbhede uthenga amanzi uthenga inyama uthenga isinkwa into ayitholakala emzini
la udlula ngakhona lahlekile leyo nto emva kobilahlekile akekho nozoyibuyisa ngoba lesi sizukulwane asiyazi le nkulumo engiyisho ngiyibalula ngoba udingiswayo uyitholekini njengabahlubi iBNB yayilapha i-catering yayilapha i-restaurant yayilapha ilondolo yayilapha konke lokhu osenikuthenga nina namhla amahluba yenakho angithi ngikhuluma indaba yini nitheni le yethu namahluba mina ngimele abakamthetho ngikodwa ngizokhuluma ngomuntu owangeniswa yilaba bantu esingabo namhlanje wahlala umlungu wamthatha bathe nabesenhlazatshe Clarkstad lapha nje nokuthi thuthu ubheke 19 nayo intaba nje kuthiwa inhlazatshe nje kusho ukuthi intaba eyitshe bese iphindi baluhlazana inhlazatshe ngenxa yokhula olumila khona ihlahla nako konke bese nawuza ungaboni kahle noma kulihlazana yini intaba noma yini likhamba kanjalo ligama ngilisusela kwi description of intaba sithi owayebuka wayefunda intaba kwase kuthiwa enhlazatshe unomuzwa kaQwabe abakaQwabe nina ansabazi ukuthi abandawonye nabakwaZulu umfo uZulu umuntu Qwabe umuntu baxatshana bahlukwana namhlanje wasenithi ophakathwayo nibahlukanise ogumede kanjalo kuzwayo nithini thiwamangona amnyama into ayizolo laba bantu abandawonye ngempela wayeseqhuma lo sizofika lapho nasesikhuluma ngomthetho noZulu sizakhuluma ngamahlubu kodwa bengithi nje angenikhele ngentshengulo ngisike lijikayo lapha kwaQwabe angenise futhi udingiswa njengoba engenise lapha emahlutshini usengenisa kaQwabe ke manje iBNB sikaQwabe ukuthi sesihlwelwe lapha ngihamba nomlungu wami ke uPastor John wami lo kwakuthiwa uDr Cohen owayeyimilitary surgeon kusho ukuthi udokotela wazamasotsha Dr Cohen hambani nifunde the olden times in Zululand and Natal ebhalo u-A.T. Bryant umfundisi waseBritain waseyishiqilela ngo-1929 kodwa eyiloba engenise kwamthethwa ngo-1883 obunye futhi nabo belungu sasibangenisa namhlanje njengoba bengafuni lutho babekuPaul lapho luthi trespassers shall be prosecuted kusho ukuthi abeqa lolu thango bayoshushiswa baboshwe besho endaweni esibakhoselise kuyo bathe bezokhonza enkosini yamaHlubi nasebekhonza yasinkosi imsikela indawo ukuthi uzohlala lapha kwathi la amsikele khona yena wafaka uthango kwathi lapha ukakukemoro la wavala akasamfuni naye ulanga libalele lo omnikele indawo nawo awusangeni la ukwami la base beshiqilela into ekuthiwa yi-private proprietorship ushuthi manje la sekukwamuntu umlungu ngokomthetho waseBritain uvunyelwe ukungenela anginandaba ukuthi ungipile anginandaba ukuthi ungenisile ngisho mina belungu imithetho lena abazizela nayo baqede lobuntu bongenisana yena usefuna ukwenza iBNB la umuzi wakhe usunyathelwa ngepermission ngepermit bathi abakwaQwabe dingiswayo siyabona wena umuntu lesi sipoko ohamba naso yilena oyi lento ayisihlali kahle ngoba sikazi siyibona ngithi yakhumbula igondwane lidlisinkwa nokolweni lithi akekho okhanda lezi zinto ngoba angikazi ngumbona basho njalo abaqothi awumlunga asimazi uyini le abangenisa kusho ukuthi bayibhunga indaba kuthiwa hayi ke udingiswayo sizomhlenga uthi umlungu ubelafa kuyichilo ungena kumuntu oyisipoko lo muntu ukuthi uzane nento embi nje esingayitholi kahle
abulawe umlungu. Uthe sebulewe abona ukuthi ngisokuthi hey ngathi lapho ziyabuya ngingene komunye umuzi bekithi B&B kodwa lapha athi kuyabulawa. Uzomele before babulale mina angithathele injomane ihashi lomlungu, ngithatha induku yomlungu le ngikhwele phezulu. Useyifundile into yokugibela, akagibeli njalo umuntu ngoba phela fanele kube wena asisayizila vele into lesisilwane, kodwa uhamba phansi umlungu uyabazi bayathanda phela ukuzenza ngcono. Ugibela phezulu yena ukhashwa yimina yibe ngikhomba indlela, kodwa ngiyacabanga mina ngangihamba phansi. Uyacabanga ukuthi ulungenzani namatshe nameva ngihamba phansi ngitransport kodwa yini ugibela itransport ehamba kancane, kodwa ngoba indlela kayathi fanele ahambe ngesivinini sami lungileke. Athathe ihashi abheke kwamthetho naye ethi qhamkhushu uthi kwafika omunye ke manje thina sazi ukuthi umuntu sewafa nje ngendlela uma usuka empangeni ngalezi akhathi lapha isiqiwi lapha kunezilwane bese ke imizi iba lapha ezihlahleni, insizwe zakhona lapha zigadile ukuthi ubani uqhamukayo bafanele bambulala omhlenga uNkulunkulu. Ufike emahlotsheni baphinde bamhlenga, behlela kwamthetho kwanenkinga. Siyamukela uDingiswayo efika noma sibabaza indlela ahamba ngayo, kodwa asikho leso sikhathi. Osekubuzeka weza umawewe oseqhokela esihlalweni ngoba inkosi uJobe yagcina imgcobile ukuthi hlala esihlalweni, kodwa ukhumbule uDingiswayo uzobuya nje wena nambulala kanje. Nangu kusekhona isiprofeto sesiyafezeka, uyu ubaba wakho lumigama, amazwi ayaphila, amazwi ayaqoshwa ezweni kamoya. Kuthiwa uqulu uyayazi indaba benongcoloza kunebhuku boNkulunkulu noma esihlalweni ekuthiwa liqopha zonke izinto ezenzekalayo, futhi imithandazo lena eninyusayo emazulwini yaqoshwa kuba ibhuku, ukuze uNkulunkulu nesefuna ukwenzela umuntu umusa abuze ukuthi wenzelwani inkosi yamaHlubi ekungeniseni uDingiswayo ukuze aphile, ukuze sizwe sakamthetho sibe nenkosi eyagcinile egalelo elikhulu yaze yakhulisa ilembe nali ilembe waze wayolibeka laba ingonyama yakwaZulu ngo-1816. Kodwa sakhuluma ngoDingiswayo ehlengwe amaHlubi waze wakwazi ukuthi athathe isihlalo ngoba ubaba amagama wakhipha ukuthi wawakhipha enhlungwini noma ekusiphi isimo ngenxa yegunya analo uNkulunkulu wakhongozela wona ngenxa yokuhlatshwa kwakhe engenacala. Wayengasho njalo uma sesenza lento kwezomthetho ekuthiwa i-audi alteram parte, isiLatini ke leso, angihumushe mkhulu, zithi lalela phela nalo lolunye uhlangothi lwenkulumo. UMakhanya uthathe ingxenye lapho seyibamba emsileni ethi uma ubaba esekhothele engathi sizombulala, kanti sibhunga ngaye ngoba semdala akasabizi nezimpi ukuthi asiphume, inqina isaphumi la ekhaya. Siyakhathazeka njengabafana bala ekhaya ukuthi kuzobanjani i-economy, umnotho wawuqoqwa ngokulwa izimpi, abahluliwe bese kushaqwa impahla yabo namakhosikazi nabantwana. Ukhule lombuso wala ekhaya. Those were the rules of engagement in terms of military language. Futhi ke indlela okuphilwa ngayo. Ngaloko khathazeka uma ningayiphumi impi usho ukuthi lokho enikudlayo kuyaphela, amaqoma ayaphela, inkomo ziyaphela, baningi abantu la njengoba bekhona namhlanje. Uyacabanga ke uma kuzophakwa njalo kuphakelwa laba bantu usho ukuthi uzogcina kungadliwa. Elinye uhlangothi lwenkulumo uMakhanya angazange alibuze abantwana benkosi babulawa.
indaba ke wayesethi uma wewe ayi nakho nje kwambuza uthi wemfo wasuqhalela wena la ubaba ke ayethe uma esibulala uzomemezela kanti wayememezelela wena kusho ukuthi wena uyayazi indaba yokubulala kwethu kanti yebo umfana uzwe ngayo baba wayelusile akazange abone kodwa wamyala ngokuthi uzobuya wabuya wabalekela kwaNcumane ngoba phela umshana wakho wasethi uDingisayo wezwide awulethe umfowethu wathi uzwide ngeke ubone lo wasethi uzozwa ngetshe njengenyoni futhi ngizokushaya abona uzwide ukuthi ha uzosusa impi ungcono ekhaya mshana buyele ekhaya wabuyela wasebulawa isizathu ukuthi njokubaleka kusho ukubona okwaziyo ngathi mina ngisalilela abafowethu wasebulawa ungena esihlalweni uDingisayo by 1808 wayesebusa wabusa 10 years bamthetho that is 1818 abanye bathi 1870 akunandaba uba nomunye emahlutshini okhotheme ngo-1818 umuthi mkhulu wesibili nizonaka ke ukuthi kulibo zalo lwenu njengamahlubi kunodlamini phezulu umuye eSwazini nangifika khona babizana hlubi amaswati kanti nani nithi ningamahlubi kodwa nilapha kodwa nawusofunda uyathola ukuthi kwakukhanyukwa khona ngapha uma sibuya enhla nezwe sasesingena ezweni ngokuhlukana abanye bangena ngedalagubhe Delgobhe Maputo abanye bangena ngolubombo mountains lapho sekuseswazini khona sasesiyahlukana abanye baya kwingxenye esekuthiwa iTransvaal uma ubuka ngo1666 umusi lona osebizwa ngomuso ozala amandebele asakhe ePitoli ukuya lena abandebele eMpumalanga uyathinteka nawo usubuka abantu babengaduki babengalahleka abantu ngoba babehlala ndawonye so nawusuka kuleli qoqo kuyazeka ukuthi uyakuleli amagama futhi nje basiwathola emahlotshini angamaZulu la kodwa futhi uphinde uthole igama likaMusi eMandebeleni uphinde uthola umhlanga kulibofuzo lwenu lapha futhi ozalele usaswe ngale leko ngavuma oJozini ezalwa lapho umhlanga omunye bese ke ngenxa yokuxabana nokuxokozela emndenini nasemakhosini abanye ke bephume kusuke kubangwa kakhulu isihlalo uluzipho nje wenu uluzipho lapha emahlutshini umahwanqa okuba bomncane wathi yena udlome khona njengenkosana wasethi kodwa yena ubona ukuthi uluzipho akube uyena othatha ukhosana yebo udlomo nakubhala kuthiwa died without issue nakusho njalo ngesilungu futhi akatholanga bantwana then ukhosi kushifta kanjalo ke sekuyongena kwenye indlu uLanga Mbaleleke uyakhothama ngo1889 kodwa ngo1873 uLanga Mbalele uxabana nabelungu ngoba iNatali isithathiwe iNatali kusho usuku othukela njengoba lochitha olwandle ukhona umkhosi bakaNgcobo lapho esebebizwa ngokuthiwa kubahlomendlini labo basemkhawulweni bese kuthi inkosi yalenduna ithatha ke lapho thukela the lower thukela ubuya oshaya isibubulundu okusho ukuthi kuyihamba echwebeni awubuka ukuthi indawo yakhe inothe kanjani sisazofika lapho kodwa sisakhuluma ngamaHlubi then ukuthi nawo ke amaHlubi ke sekugujwa idayimane eKimberley usethi uErnest Oppenheimer isigwili lesi esisixakile kuze kube namhlanje
lesi sigwili uErnest phela uzala lo mfana uHarry Oppenheimer ngo1938 aphinde ngo1962 azala uNicky uyaphila uNicky naye uNicky usezala uJonathan laba bantu basiphethe bafowethu baliphethe izwe baphethe nomnotho baze badlula uhulumeni yilezo zinto engisho mina nangifundela nje amabhuku ngoba umlungu ucabanga ukuthi umuntu akafundile nifunde bese ngiyikhuluma ngithi mina nina njalo nina nangifunda lamabhuku enu nithi nina thina singamakhosi sasiphethwe yini nalabafundisi baphethwe yini nalezi zizwe baphethwe yini ngeke kwenzeka hayi kukhona mina uthi ngisola nje yini emhlanganisa nomlungu ngaphandle kwalowo wehashi nesibhamu wayeyedwa futhi kuhlanganwa esangweni eDelagobe laba sebechwaza lapha bangena phakathi bengena egodleni zamakhosi usethi kukwakhe nalapha yonke intaba yomlungu lonke iplaza lomlungu wonke amanzi omlungu umfula wonke omlungu konke uScott nje lona izinhlangano lapho noScott yebo ngiyazi nidla upholoni wakhona kodwa manje indawo yasishintsha ingathi emahlutshini yini ingathi emahlutshini nasi nje isigodlo kwase kuqhakamba iScott ngenxa nje opholoni okay fine bathi labelungu kulanga libalele uErnest uthina ebuka leli diamond athi khona asikwazi ukushare nabantu abamnyama lokukhazikhazi kuyafuneka lelo asishaya umthetho lapha eKimberley mayor uqala waseKimberley i-street lights shutho aphola laba bakhanyayo baqala ukukhanya eKimberley umzila wesitimela oqala usuke eKimberley ubheke eCape Town uqala khona usebeshaya umthetho municipal bylaw othi abamnyama abavunyelwa ukugubha manje lama diamond uma begubha bagubhela umlungu before bewushaya lo mthetho ulanga libalele uyagubha naye amadoda ayahamba yose kodwa nabefika lapha kukhona belungu bahlume bazindlobo baphethe ibhamu namabullet inhlamvu ulanga libalele athi that is me now seyimina ngihumusha inkati umoya siyakwazi ukuyihumusha siyakwazi ukuhlehla ngomoya sengihumusha isikhathi kwakwenzakala kuze kusuku uJeshu azayoboshwa ngaleso sikhathi economic system bakuyi-barter trade bakushintshiswana impahla ngenye impahla naku sengikutholile kungamadayimani kodwa ayikho imakethe yamadayimani lapha yini esingayenza ukuthi mlungu ke thatha lamadayimani kodwa bese unginikeza isibhamu Esisibhamu sesibonile udingiswayo kwafika umlungu lapha emahlutshini ophethe isibhamu so sesifundile check ukuthi bani 1873 ngithi udingiswayo that is ukhothama ngo1818 so bawugcinile umlando amahluphi yikho efuna lesi sibhamu ngoba uyisemkhulu bakho obhungane emuva kwafika umuntu esiphethe bashintshisana sifika kanjalo isibhamu lapha emahlutshini eMtshezi bezwa belungu ukuthi hey ulanga libalele ngathi uphethe isibhamu bese bethi umthetho walapha eNatal uthi isibhamu kumele uyosibika ekuhulumeni athi amjo wa belanga beliyanya ke manje ayizwenza nginalo linye igama elingcono bafundisi kodwa ngifuna leli nisakahle ngifuna leli ngiyakholwa kodwa manje ngifuna ukulikhipha ngesizulu uyinto wawuyisho nje obinjalo yiko sinabantu ogama lokuthiwa undunu ungazi ukuthi yabo kuyanumela namhlanje la ususho njalo kodwa nje ukhona kini amahlubu unawuchecka lapha ukhona umuntu igama undunu angisho kabi kwathi manje athi awuyakuzukwenzeka lo ngikushiswa yini ngishiswa nawufunda then ubuka isenzo sakhe wayenzani ulanga bani qoqa umndeni wakhe uthatha impahla yakhe inkomo
waqombona waya ngale eBasuthwini usuka lapha useyutholile umoya ukuthi njengoba bengifuna lesi sibhamu ukuthi ngiyosdeclare ngiyosibika kusho ukuthi kungenzeka ngingabuyi phela bayezwa ziyabatshela ezakubo ehlezi nje ukuthi hayi khona angiboni ngibuya la ngisho ngoba nakho ukugcine kumlandela uboshwe kodwa ngisho before aboshwe uyayicabanga into ukuthi hayi khona angivele ngihambe mina akuse kusasa ngingekho la so ubonke idilesi bazolithola ukuthi ngikuphi ahamba ngenise engale eBasuthwini kanti eBasuthwini kuno Griffith umlungu oyinduna ngakhona ezweni leSuthu bese lo mlungu etshelwa ukuthi uvula noma ngingazi uma uzovuvuzela kodwa bese bashuthi kusho ukuthi sizozwa ukuthi bangifakele namhlanje ngoba kusise ukufika umuntu akamthetha after over 200 years. Hayi ukuthi nje wakamthetha kuphela useshamthethweni angabe nje eshamthethweni bese ngabela amakhosi angagcini ngalokho kodwa unestembu esogxivisa esaseParliament uma ngixivizile kusho ukuthi umhlaba wamahlubi uyabuya sengilapho bese sengene kwisporo soprofeti kodwa angiprofethi nje kude ngoba namaphepha ngaphethe asekhona amaphepha akhona ngaphela kufanele adluliswe silwa leyo mpilo lapha ekomedini ukuthi kungani uchapter 12 engenaso isigaba esithi amandla amakhosi abanye ufundi kunemisho nje emibili ihlaze lingaka umlando ongaka wamakhosi bese lo umthetho sisekelo kuthiwa wona ongcono kunayo yonke imithetho sisekelo umhlaba kodwa emakhosini bathi nje imisho emibili bathi the role of kings bese bethi recognition of kings na umbuzo wami engibabuza umazisa kanjani umuntu omfice lapho usukhona wena ufika izolo ubani owazisa omunye la recognition manje uMandela naye ethi beshiqilela beno babusilili beshiqilela lesi sigaba yebo ngangenza ngaleso sikhathi ngangenza first year we public law kodwa ngiyakwazi ukuhlehla ngomoya bese ngibuka ukuthi ubani recognize omunye Mandela nawe Cyril amakhosi iwona fanele azise nina betandweni nezingane zabo amakhosi ayiqale ngo1912 indaba bahlangana evayo eBloemfontein esontweni yikho nani nithandaza umuntu uzothi niyaxuba cha lento ayidibene ayikhulunywa kwi altar ialtar esontweni evayo ukuthi nalizwe liyahamba wemakhosi kukhona labantu abamhlophe sebankanise ePitoli sebakhe nesakhiwo Union Buildings ukuthi bazohlangana khona umuntu omnyama azombusa khona emva kokuba bethe asithathizwe bese omnyama singamvumeli ukuthi abe negunya lokubusa aphinda vote ezweni lakhe besho after 1902 bexolelana eVereeniging igama elithi Vereeniging kusho inhlangano yamabhunu namangisi behlangene ngomuntu omnyama bethi hayi masingalo thina nawe siyazalana wena usuke eDutch wena usuke eBritain konke kuse Europe abantu kumele sibakhiphe inyumbazane laba abamnyama esibathola lapha asiqala umbuso ozobuswa ngesiBritish Roman Dutch British law simkhiphe inyumbazane uzosala nalesizulu sakhe isisuthu sakhe iSpedi sakhe iSwati sakhe iSindebele sakhe enkantolo yethu thina belo ayingeni lenkulumo yabo their laws are not admissible in the Western court kusho ukuthi bamani badlala bayahema noma ngahlala lapha esigcaweni senkantolo ngenkosi isithipha leso nangena kule inkantolo kaMantshi waseMtshezi yilapho kuzothatha khona isinqumo sangempela usho uzothi my lord lo my lord ususela ku landlord okumnikazi womhlaba
kodwa sekunoma Lord akanamhlaba unesitulo lesahlezi kuso athi wena khulekela kuye uthi my Lord wawuthi inkosi yami engibusayo uqulwa amacala ngoba uyena umnikazi wesizinda uyena futhi okhipha izwi lesahlulela inkosi ayisa iphucule lawo manje awekho lapha ku chapter 12 awuseri ufundile uyiloya uMamandela ufundile uyiloya Matthew Post ufundile uyiloya uMakora Matlodi wakhabo Mchabeleng ufundile uyi-advocate azange ayibone le hayi ukuthi azange ayibone bezanga amabomu we sitting ngesilungu they committed a deliberate error in law kusho ukuthi benze amabomu kwezomthetho bashiya isikhala emakhosini angabe nesigaba yini ngisho njalo hamba ku chapter 7 chapter 7 ukhuluma ngomasipala ohulumeni besekhaya bese bethi municipalities shall be autonomous in their function ayiza manje ngihumushe ithomasipala bazoba omazimelegeqe emsebenzini wabo wokulawula indaba zasemakhaya ikhona inkosi lapho kulowo masipala kwasemshezi yamahlubi iseyisithipha akijabana nje now wahamba wayebaSuthwini abakhona umpimpayo kulabo beSuthu ukuthi betshela umlungu lo akamazi umlungu la ngebalele kodwa kwathiwa hayi inkosi amahlubi isingenisile that's why kunoPutin akusisizulu kiba haPutin bahaPutin kiba Suthu those are Suthu people bambika bathi belungu okay awunapho asebeya khona ambamba basethiwa akaboshwe kude kakhulu abe kude nendawo yakhe nabantu bakhe bamthatha bamuse Robben Island eRobben Island noMakhanda eGrahamstown eqale ngo1812 uthi uyabusa ngaleso sikhathi nayo inkosi uMakhanda yayoboshwa eRobben Island ngoba yena wayeyisanusi ediviner eboniswa sebexubene nabelungu laba bakholwayo kuthiwa iGrahamstown is a land of saints futhi indawo yabazalwane ayamakholwa njengakwa eGradville kokwaLuthuli abakwaDube sebehlukene kabili amaqaba bese amakholwa ke njengoba ngifaka uthando nje bese ke kuba amathunga lapha emaphapheni uzwa manje inkosi uzwa ukuthi yashumayela manje and then basala lapha emasikweni kodwa indaba yomhlaba yasala futhi nakuba bakwaDube bayazi ukuthi indawo yabo eThekwini ingoba ubukhosi bayigcina lo mlando from 1840 belungu befika bethi sizoqasha 100 years ophela ngo1940 asazi noma inkokhelo bayiletha kodwa uDube uthatha inkazi sithole lutho suka ku1940 till 2025 abatholi lutho sinokwaDukuza masipala sineBhalito indawo ephambili sinomhlanga sine-airport kuze kuthiwa Dube Trade Port wena uzocabanga ukuthi uDube umbobo lapha kule mali ekhandwa lapha hayi benza isiphaza bamaketha ngaye ukuze nabe bona leli gama bathi hawu into yakithi kodwa izithelo zakhona akayitholi angazi noma inkosi yamahlubi lapha ke kulaba uPoloni isikhothi khona ukuthola yini ukuthi uPoloni ukhandwa lapha endaweni yakho ukhona into ecoshayo khona ngoba umhlaba wamahlubi amvalela akhothama ngo1889 base bemlahla kwalanga nabemkhipha abamlahla kwalanga township ilokishi elidala labantu bamnyama eCape Town lapha kwalanga ikhona inzalo esiyamaXhosa ngenxa yokuthi wanyathela lapha kodwa ke sekunesikhosi sakhe lapha eCape Town lokho kukhomba ukuthi walwa amahlubazi wake ngokuba futhi ama warriors ibutho leyendane
elasetshenziswa ukubulawa kukaZwide beluthwa ilembe ukuthi hayi khona umuntu engifuna ukuyomshaya kanti ilembe lifuna ukuphindiselela udingiswayo obulawa abakwendwange kodwa abatsheli laba kanti bazalwa bonke osothondose laphana omanukuza kuyazalwa nomalume bakhe la so umkhonto ophindwa gwaze ekhaya ngokungazi lezi sijaha nje inyamazana nasiyitholo seyibhukuda umkhonto iyabuya indawo ukuthi yini nase nizolwa nala ekhaya nje thina bezivuthwe yilembe ibutho le yendane babenza lokho senithi ama-dreadlocks namhlanje ama-dreadlocks nendlela babegqoka ngayo amahlubi babenendlela yabo ehlukile ukushabasheka kwamahlubi bezama ukuthola indawo khona labaphinde balwa khona noMatiwane baphinde ngapha belwe nomshweshwe ngapha kunomantantise umfazikazi loyana naye uQueen owayeyisilo ngempela and then omehla amakhulu bakhothamela ehsheni lapha ya uma ikhazwa uyabona ukuthi laba banizalayo emuva bakhandleka kakhulu bezama ukulwela indawo lokuthathwa kaLangabalele kwadala ichilo la ekhaya lokuthi niyontula indawo ningahlaliseki ngangempela akuzange kuhlaliseleke kahle umthi mkhulu ubulawa uMatiwane laphana eJiyani eTrege idolobha laseTrege likhona isiqiwi sibizwa ukuthi Balele Resort kanti linqanyuliwe ulanga libalele akuyisikhohle sakhe futhi lapha umthimkhulu elapha ezimbuthu umpangazitha eseNewcastle waze wahamba ofika kuBloemfontein and then osikhosana abangamandebele namhlanje kodwa futhi bayatholakala eBloemfontein ngenxa kaMusi okhothama ngo-1669 around that time senginikhombise